Pozdrav svima, danas ću vam nešto više reći o tome kako možete koristiti kafu u nezi kože, pre svega mislim na kožu lica i kako kafa može pomoći da ispeglate one fine sitne bore oko očiju i oko usana. U prethodnim videima govorila sam o pozitivnim i o negativnim efektima kafe, a danas ću sa vama podijeliti par recepata kako možete koristiti kafu u nezi lica. Zašto kafa ima pozitivne efekte na našu kožu? Pa pre svega zbog toga što je bogata antioksidativnim materijama, ali i sadrži neke druge fitohemikalije koje mogu pomoći u nezi kože. Prva univerzalna maska za lice koja je povoljna za sve tipove kože je kafa i med. Kafa i med se koriste u odnosu 2:1, odnosno uzet ćete 2 kašike kafe i 1 kašiku meda. To dobro promešajte i onda nanesite na čisto lice. Ovo pravilo važi za sve ove maske o kojima ću danas da vam pričam, je da se svaka maska drži 15 minuta, posle 15 minuta isperete toplom vodom, ali uvek ispiranje završite na kraju hladnom vodom da bi se zatvorile proširene pore i obavezno posle toga nanesete neku hidratantnu kremu. I obično je dovoljno ovaj postupak stavljanja maske ponavljati 2 puta nedeljno da biste vidjeli pozitivan efekat kroz par nedelja. Dakle, kafa i med maska je povoljna za sve tipove kože kao i kafa plus bundeva. Kako ćete napraviti ovu masku? Tako što ćete uzeti 2 supene kašike kafe i uzet ćete oko pola šolje pirea od bundeve. Pire od bundeve napravite tako ili što skuvate bundevu ili možete da je ispečete u rerni i kažem dovoljno oko pola šolje. Pomešate kafu i bundevu, opet ponovite identičan postupak, znači na čistu kožu. Nanesete masku, ostavite 15 minuta, skinete mlakom vodom, završite sa hladnom vodom i obavezno posle toga stavite hidratantnu kremu. Ako kojim slučajem nemate baš nikakvu hidratantnu kremu, onda možete staviti par kapi, znači bukvalno 2 do 3 kapi ulja jojobe ili ulja badema, eventualno i maslinovo ulje može doći u obzir i uvek kada stavljate ulja na kožu, stavljate na vlažnu kožu, sačekate jedno 5 do 6 minuta i onda uzmete maramicu i skinete sav onaj višak koji koža nije upila. Recept za masnu kožu bio bi kafa plus kurkuma plus jogurt. Kako se pravi ova maska? Tako što uzmete 2 kašike kafe, 2 kašike jogurta, možete uzeti i grčki jogurt i pola kafene kašičice kurkume u prahu. Ako ne volite efekat kurkume koja ponekad može ofarbati kožu u žuto, kurkumu možete zameniti i eteričnim uljem čajevca tako što ćete staviti 2 do 3 kapi ovog ulja u ovu mešavinu kafe i jogurta. Zašto se pravi ova mešavina? Zbog toga što kurkuma deluje antiinflamatorno i povoljno deluje kod akni i masne kože, ali kažem tu može kao zamena doći i ulje čajevca koje također deluje antiinflamatorno, smanjuje upalne procese i deluje baktericidno, odnosno ubija bakterije. Jogurt smanjuje količinu sebuma, odnosno uklanja višak sebuma, tačnije masnoće da kažem sa kože, slično kao i limun i povoljno deluje u smislu hidratacije kože. Isti je postupak, da sad ne ponavljam. Također dobra kombinacija kada u pitanju masna koža je da kombinujete kafu sa limunovim sokom tako što ćete uzeti 2 kašike kafe i 2-3 kašike limunovog soka. Ako vam je to previše suvo, možete staviti 1 do 2 kašike ulja jojobe ili ulja badema, opet stavite na čistu kožu 15 minuta i tako dalje, da ne ponavljam. Kafa kada se kombinuje sa limunom dubinski čisti pore, zateže kožu i smanjuje veličinu pora tako da će vam koža izgledati sjajno i bit će glatka i nežna. Za svetao i ujednačen ten možete koristiti jednu laganu masku koja se pravi od kafe i mleka, znači kao recept za belu kafu, samo što ne koristite veliku količinu mleka, već veliku količinu kafe, tako što ćete uzeti 2 supene kašike kafe i 2-3 supene kašike mleka, dovoljno samo da možete da razmažete po koži. I ono što sam ostavila za kraj kao bonus je kako kafa pegla bore oko očiju i oko usana. Ono što je važno kada je u pitanju ovaj recept je da ćete pre maske očistiti lice sa jabukovim sirćetom.
Ja sam to probala i zaista radi i ja sam baš zadovoljna i evo kako sam ja stavila, znači jabukovo sirće sam stavila u stvari u jednu prskalicu i uzmete ove tupfere koji se inače koriste za skidanje šminke i nanesete svega par puta prsnete, zato što ne bi trebalo da uzmete toliku količinu jabukovog sirćeta da se cedi. Znači samo malo navlažite površinu ovog tupfera i onda lagano utrljate, znači tu oko usana i oko očiju, znači samo ovaj gornji vrh obrve, to je sasvim dovoljno i eventualno ovde i to je to. Naravno pazite da jabukovo sirće ne dospe u oči i ostavite malo da se, možete da prebrišete i cijelo lice i vrat i ostavite da se osuši. E sad, kako pravite masku? Masku pravite dan pre. Znači uveče, na primjer, pre nego što legnete da spavate, stavite 2 kašike kafe, 2 kašike ulja jojobe ili ulja badema i ostavite da prenoći. I onda sutradan u stvari koristite ovako kada ste već naneli jabukovo sirće i prosto nanesete ovu mešavinu svuda, znači na cijelo lice, pa čak i tu iznad obrva i nanesete i na vrat, može i na dekolte. Kada nanesete masku, ostavite da stoji bar 15 do 20 minuta, posle toga isperete mlakom vodom, pa na kraju završite hladnom i stavite jedan debeli sloj hidratantne kreme. Eventualno ako nemate kremu, uvek korisno može biti neko ulje kao što je ulje jojobe, ulje badema ili ulje kokosa, ali stavite vrlo malu količinu uvek na vlažnu kožu, sačekate 5-6 minuta, sav onaj višak na kraju uklonite sa papirnom maramicom i to je to. Ovaj postupak ponavljate 2 puta nedeljno i vidjet ćete posle par nedelja zaista su odlični rezultati. Eto, to bi bilo sve za danas, vidimo se uskoro i pozdrav!